Векшина Вінницю у Vojvodini добре podnjesla oštri januarski mrazi i za urožaj še nikto не stara. Так і у Вінниці Руський двор у Беркасове, у ktoroj naša ekipa tih dňoch zaznačila aktuálny robot. U Vinci teraz napríklad znímame to tí fačuhy dolu od zemi po peršu žicu, bo pirskame korovče za traktora mašinski, tak kad bi še i toto opirskalo, već kad bi zahinula loza. A tak to poznimame i već bude čiste. Tak kad pirskame, tu máme jednu diznu na traktoru i tak ide traktor i opirskalijem korovče ispod lozi, bo tak nje pirska hore. Idem potalj tak pirska. To teraz druhý raz robíme, bo sme perší raz 30. marca to porobili. Tá ani teraz nie taký veľký korov tu, korovčenia veľké. Idem teraz našenia ročne, ale zašto treba opírskať, zažda nezadavi lozu i da ne smeta, da ne trima horotu i tak. Того року пірскане už 5 raz, a bude še išće od 5 po 7 raz, za više jaka hvilja bude. Redovne pirskanje ideme na 10 do 14 dní. A keď podľa chvíľa premeniva nízky, vysoké temperatúry, keď veľké promeny temperatúry od 15 po 20 stupňů znajú da razbudzi, jak lonica bolo, ta vecka tu horota bar uchodzi, tam musíme vecka pojačati pirskanje. Znači, musíme posle každého dižđu ili posle každého bar zimného periodu. Loza dobro zrodzela i keď všetko bude u šore, očekuješ, že bude kolo 10 toni hrozno po hektare, z ohľadom na toto, že Vinici u 6. rok.